Ndabasoje kandi bifurije ibihe byiza aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu, abari mu Rwanda mu ntara zose uko ari enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Ndabifuriza ibihe byiza iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo birumvikana mu mujyi wa Kigali. Abadukurikiye bari hafi n'u Rwanda, no kuvuga ibihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, akarere k'ibiyaga bigari, mwese ndabahikaze makuru yacu. Abanyarwanda bari kure ariko mu by'ukuri bakaba duteze iyombi, reka mwese mbifurize ibi byiza. Ikaze rero mu makuru yacu, reka turebere hamwe iri tangazo ribabaje. Mu by'ukuri ni itangazo rigenewe abanyarwanda. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu bagera kuri 3 bishwe na coronavirusi, bituma rero umubare w'abamaze guhitanwa n'iki cyorezo mu Rwanda ugera kuri 223, mu gihe abakize bo biyongereho 287. Abishwe na COVID-19 iterwa na coronavirusi ni abagore babiri b'imyaka 96 na 91. Urumva ko bari bageze n'ubundi mu zabukuru, ndetse n'umugabo w'imyaka 47 yitabye Imana bo mu mujyi wa Kigali. Itangazo rya Minisante, ni Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ryo kuri uyu wa mbere rigaragaza ko mu masaha 28 ashize hafashwe ibipimo bigera ku 3453 byabonetsemo abantu bagera ku 170 banduye coronavirusi, bituma rero mu by'ukuri umubare wamaze kwandura ugera ku 16621. Icyakora abarwayi bashya babonetse uyu munsi biganjemo abo mu mujyi wa Kigali, hasanzwe 47, Nyamagabe 14, Kirehe 12, Gatsibo, Ruhango na Kayonza habonetse banduye 11 muri buri karere. Kuri uyu wa 8 Gashyantare 2021 kandi mu Rwanda abarwayi bagera kuri 287 bakize COVID-19, bituma umubare wamaze gukira bose ugera ku 12629. Ni ukuvuga ko abakirwaye ari 3769. Kugeza uyu munsi none rero abandura bari ku kigero cya 5%, mu gihe abakira bari ku kigero cya 75.9%, naho abahitanwa na coronavirusi bari kuri 1.3%. Naho navuga ko iri janisha ryazamutse. Minisiteri y'Ubuzima ikaba igaragaza ko mu bigo byagenewe kwakira abarwayi ba coronavirusi harimo abantu bagera kuri 21 barembye cyane, ndetse kandi bari kongererwa umwuka. Bagize bati twihanganishije imiryango y'abagore babiri b'imyaka 96 na 91 n'umugabo w'imyaka 47 bitabye Imana i Kigali. Ati mu by'ukuri Imana ibahe iruhuko ridashira. Reka natwe tubifurize mu by'ukuri iruhuko ridashira, Imana ibahe iruhuko ridashira. Hanyuma kandi ikindi twihanganisha imiryango yabo kubwo kubabura bazize iki cyorezo cya COVID-19. Ni COVID-19 rero navuga ko yagiye yogoza ibintu mu buryo butandukanye kuva mu mwaka ushize wa 2020 mu kwezi kwa 3 tariki ya 14 nibwo iki cyorezo cyatangiye kugaragara mu Rwanda, cyagaragaye ku Muhinde. Ni icyorezo bivugwa ko gifite amamuko mu gihugu cy'Ubushinwa. Kugeza uyu munsi none cyakora hari ikintu cyiza navuga yuko cyakozwe, ni inkingo bivugwa yuko zamaze kuboneka, ndetse kandi mu Rwanda zikaba zitegerejwe bitarenze itariki ya 15 nk'uko byatangajwe n'inzego zibifitiye ububasha, no kuvuga inzego z'ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma tukivuga ku bijyanye n'inkingo, reka nkubwire ko Perezida Paul Kagame yavuze ko gutinza kugeza inkingo za COVID-19 mu bihugu bikennye bifite ikiguzi kinini cyane. Mu by'ukuri ati ibikubiye muri nyandiko ni ibitekerezo biri mu nyandiko ya Perezida Paul Kagame yatambutse mu kinyamakuru cyo mu Bwongereza The Guardian ku itariki ya 7 Gashyantare 2021, yatambutse mu rurimi rw'icyongereza ihindurwa mu kinyarwanda n'ikinyamakuru igihe.com. Ati ibihe isi irimo bishingiye ku guhabwa ndetse no gukwirakwiza inkingo za COVID-19 bishimangira mu buryo bweruye ibihe bya kera byo kwikubira ndetse no kunyuranya n'amahame isi igenderaho. Ibihugu bikize n'ibikomeye ku isi byihutiye gusaba inkingo nyinshi. Igiteye inkeke nuko bimwe bibitse inkingo kandi bigura izindi doze nyinshi kurusha izo bikeneye. Ibi rero bigatuma ibihugu bya Afurika n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere biguma inyuma mu rugendo rwo kubona inkingo, cyangwa se bigasa nkaho bitarebwa nabyo burundu. Hari ibimenyetso bitenkeke ku kwikubira inkingo mu Burayi no mu majyaruguru y'Amerika. Igitutu kiri ku banyapolitike cyo gukingira abaturage babo bose mbere yo gusangira inkingo n'abandi. Ati kirumvikana ariko kumvisha ibihugu bikenye ko bigomba gutegereza ngo buri wese mu majyaruguru akingirwe no kutareba kure. Gutinza kugeza inkingo ku baturage b'ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere bifite ikiguzi kinini cyane. Icyorezo kizakomeza kwerekana ubukana ndetse no guhungabanya ubukungu bw'isi.
ubwoko bushya bw'ihinduranya bushobora gukomeza gukwirakwira kandi mu buryo bwihuse cyane. Isi ifite ibyago byo gusubiza inyuma imyaka myinshi cyane mu by'ukuri iterambere ry'ikiremwa muntu no kudindiza gahunda y'inzego z'iterambere rirambye SDGs zitezwe muri 2030. Muri ubwo buryo ikiguzi cya miliyoni z'amadolari byasaba mu gukwirakwiza inkingo mu bihugu biri mu nzira y'iterambere nikiri hejuru ugereranyije n'inyungu ishobora kuva muri iryo shoramari. Ati kubikora bishobora gufungura ubucuruzi mpuzamahanga buzagirira akamaro ibihugu byose biri mu bucuruzi mu rugendo rurerure rwo kuzahura ubukungu mu gihe kiri imbere. Ati rero dukeneye kongera kugira imikorere ihamye ku rwego rw'isi kandi ikaba idaheza uwo ari we wese. Mu mwaka ushize isi yatahirije umugozi umwe mu kongerera ibihugu biri mu nzira y'iterambere igihe cy'agahenge mu kwishyura inguzanyo binyuze muri gahunda yatangirijwe mu ihuriro ry'ibihugu bigera kuri 20 ku isi G20. Ibi rero byafashije ibihugu bya Afurika kwishyura ibikenewe mu guhangana COVID-19 ndetse no gushyigikira gahunda zijyanye no kurinda no gufasha abaturage. Byafashije rero mu gukumira ibibi byashoboraga kubageraho. Ntidukwiye rero gutakaza iyo mikorere ubu ngo duhe urwaho igishobora kudurumbanya ubufatanye mpuzamahanga. Gahunda ya COVAX iyobowe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yashyiriweho gufasha abanyafurika kubona nibura doze z'inkingo zingana na 20% ndetse kandi zikagera no mu bihugu bikize. Nyamara nyuma y'amezi agera kuri 2 ubwo inkingo za mbere zemezwaga ntibirasobanuka neza igihe ibihugu bya Afurika bizatangira gukingira abaturage babyo, nubwo byitezwe ko doze za mbere z'inkingo zishobora gutangira kugera ku mugabane mu mpera z'uku kwezi. Niki cyakorwa mu buryo bufatika? Ibihugu bikize bishobora gufasha ibikiri mu nzira y'amajyambere nabyo bikagabanyirizwa ibiciro nk'ibyo byafatiyeho inkingo. Hari ikigo gicuruza imiti bivugwa ko giteganya kuzatanga doze y'urukingo rumwe ku madolari 37 y'Amerika ku bazatumiza inkingo nkeya. Iminsi ya vuba aha kimwe mu bihugu byo muri Afurika cyavuze ko cyasabwe kwishyura igiciro gikubye kabiri icyo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahereweho urukingo nk'urwo. Mu bihe by'ibiza n'amage kongera ibiciro by'ibikoresho by'ingenzi ntibyemewe n'amategeko. Rero ntibigomba no kwihanganirwa ku nkingo mu gihe cy'icyorezo. Iyo ibiciro biba bingana kuri bose kandi ibihugu bya Afurika bikemererwa gutanga ubusabe bwo kugura inkingo, ibihugu byinshi kuri uyu mugabane byaba bifite ubushake n'ubushobozi bwo kwishyurira ubwabyo, ariko urebye uburyo imiterere y'isoko ihagaze muri iki gihe bizakenera inkunga ituruka mu bihugu bikomeye kugira ngo bibigireho. Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe na Afreximbank byashyizeho ihuriro rya Africa Medical Supply rigamije gufasha ibihugu kubona amafaranga binyuze mu gutanga ingwate ya miliyari 2 z'amadolari ku nganda zikora inkingo. Iri huriro ryamaze kumvikana n'izo nganda kubona inkingo miliyoni 270, ariko ibi ntibihagije mu kugera kuri 60% by'agakeneye gukingirwa kugira ngo Afurika igire ubudahangarwa, kandi nta gihe kizwi izo nkingo zizabonekera. Inkingo zakozwe n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ziri kujya ku murongo w'izakoreshwa kandi zishobora kuba indi soko y'inkingo kuri bimwe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Gusa nanone ukuri nuko ibihugu byinshi cyane bizatangira gukoresha inkingo zamaze kwemezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Igomba rero kandi kwihutisha kwemeza inkingo za COVID-19 nk'uko byakozwe n'inzego z'ibihugu mu Burayi, muri Amerika ya ruguru. Afurika nticaye gutyo gusa itegereje inkunga z'abagira neza. Twize amasomo akomeye cyane mu bihe byashize. Icyo dusaba gusa ni ugukorera mu mucyo ndetse no kugira amahirwe angana kubona inkingo, bitari ukuzikubira nk'uko biri kugenda magingo yangaye. Gutanga inkingo mu buryo bungana ku isi mu gihe cy'icyorezo ntabwo ari igikorwa cy'indangagaciro zikwiriye gusa, ahubwo ni ingenzi cyane mu kurengera ubukungu binyuze mu kurinda ubuzima bw'abantu aho bari hose.